Радуйся, Марія, Панна найчистейша, выбранная Богом, о небес лилея. Ты притулок бедных душ, Мати наисвятейша. Ты притулок бедных душ, Мати наисвятейша. Ласки повна Божай, чистини ангельской, Твое народжение, свету сутешение. Ты надею нам дала, Мати беззаганна. Ты надею нам дала, Мати беззаганна. Пан с тобою, дева, новая ты Ева, наша опекунка грешных поратунок. Мати милосердная, стяж за нас молися. Мати милосердная, стяж за нас молися. Ты благословлена, Панна хвалы годна, зачала от Духа Божого ты Сына, народила в чистости, девой засталася, народила в чистости, девой засталася. Мараната, Мараната, приди наш Пане, приди наш Пане. Мараната, приди наш Пане, Мараната. Во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Вось прийде Пан і усе святые з ім, і буде у той день святло великое. Гэтымі словами антифоны на ваход, дорогие браты и сестры, распочинаем святую мшу, подчас якой прагнем молиться за наших близких померлых, просячи доброго Бога об милосердности, об ласce життя вечного, владарстве небесным, для королевич Ганны у 4-ю годовину пасля яе смерти, для Климашевской Валентины у 7-ю годовину яе смерти, для померлых семьи Рудковских, Зенон, Бенедикта, Болеслав, Геновефа, семьи Соколовских, Леонард, Моника, Тамаш, Дарьюш Чаплинский, 3-й месяц пасля его смерти, за померлых членов кола живого ружанца святого Юрия, Шукилович Франтишек, Мацкоиц Иван, Юзеф, Аделя Богданович, 15-я годовина пасля смерти, Юзеф Богданович, 43-я годовина пасля его смерти, Игнат Лукашевич, Мария Ян с семьи Пешка, померлых семьи Ревковских, Бурачевских, Евгений и Станислава, Кристина, Людвиг, Валентина Марцинович, померлых семьи Островских, Наталья, Франтишек, Мария, Ян, Мария, Антоний и Казимир, Земницкий, Андрей, померлых семьи Тиунович, за померлого ім'я, якое вядомае Пану Богу, Шипуль Сергей, померлых семьи Радлинских, Куба Нина,
памерлі сям'і Гарлукович, Андрэй і Яніна, Дзятлович Таісія, 10 месяцаў пасля яе смерці Пётр і Владзімір, Красоўская Елена, 13 гадавіна пасля яе смерці, Пабедзінская Рэгіна і Казімір, Куралович Вера і Пётр, Буткевич Эдвард, 11 гадоў пасля яго смерці, Анатолій, Гановефа і Елена, Марія Ліхарат, Віктор Федарович, Ядвіга Івашкевич. Каб годна ўдзельнічаць у найсвяцейшай ахвяры, перапросім Бога за нашы грахі і недасканаласці. Спавядаюся Богу усямагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшу я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Пану Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, і адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Милосердный Боже, Ты обяцаў збаўленне ўсім народам, учыні, каб мы з радасцю чакалі свята нараджэння Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Амен. Читание книги пророка Исаии. «Сутешьте, сутешьте, народ мой, каже ваш Бог, промовляйте до сердца Иерусалима и обвещайте ему, что скончился час боротьбы ягоной, что отпочаны беззаконні ягоныя, бо атрымаў ён з рукі Пана удвая за ўсе сваі грахі. Голас того, хто кліча ў пустыні, падрыхтуйце дарогу Пану, раўняйце у степі шлях нашаму Богу. Кожная даліна узвысіцца, кожная гора і пагорак панізіцца. Выбоистые дороги станут ровные, ланцуги гор долиною, и з'явится слава Пана. І одночасово убачить яе кожное тело, бо так сказали вусны Пана. Голос каже: «Обвящай». И сказал я: что обвящать? Кожное тело, трава, уся сила его, як полевая кветка, трава высыхая, вяне кветка, коли подзьми на яе ветер Пана, сапраўды народ, гэта трава. Высыхае трава, вяне кветка, а слово Бога нашага трывае заўсёды. Узыдзі на высокую гору Сыён, які несеш добрыя весткі, зрабі моцным голас свой, Иерусалим, які несеш добрыя весткі. Зраби моцный голос свой, не бойся, скажи городам иудейским: вось Бог
ваш. Вось Пан Бог прыходзіць з моцаю, і плечо ягонае, што мае уладу. Вось узнагарода ягоная з ім, і адплата ягоная перед яго абліччам. Як пастыр, ён будзе пасвіць статак свой, ягнятаў будзе браць на рукі і насіць на грудях сваіх. З клопатам будзе вадзіць кармячык авечак. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Вось наш Бог приходить з моцаю великой. Вось наш Бог приходить з моцаю великой. Спевайте Пану новую песню, спевай Пану уся земля. Спявайте Пану, славьте ягонае імя, обвещайте з дня на день яго збаўленне. Вось наш Пан приходить з моцаю великой. Оповедайте між племёнами про славу яго, паміж усімі народамі цуды ягоныя. Кажыце між племёнамі, Пан валадарыць, ён будзе судзіць народы справядліва. Вось наш Бог прыходзіць з моцаю великой. Няхай радуюцца нябёсы і весяліцца зямля. Няхай шуміць мора і ўсё, што яго напаўняе. Няхай усцешыцца поле і ўсё, што на ім. Няхай усклікаюць тады ўсе дрэвы лясныя. Вось наш Бог прыходзіць з моцаю великой. Перад абліччам Пана, які прыходзіць судзіць зямлю. Ён будзе судзіць свет справядліва, а народы паводле сваёй праўды. З моцаю великой. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Наближаецца дзень Пана, які прыйдзе, каб нас збавіць. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. З Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia pawodle Macwieja. Хвала Тобі, Пане. У той час Jezus сказаў сваім вучням: як вы думаеце, калі б у нейкага чалавека было 100 авечак, і адна з іх заблукала, ці не пакіне ён 99 у гарах і не пойдзе шукаць тую, што заблукала? І калі атрымаецца знайсці яе сапраўды, кажу вам, ён радуецца ёй больш, чым 99, якія не заблукалі. Гэтак няма волі вашага Айца, які ў нябёсах, каб загінуў адзін з гэтых малых. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Уважаемые браты и сестры,
Езус з'яўляецца пастарам, які ананімна з'яўляецца ў гісторыю пра згубленую авечку, пра якую сёння чуем у Божым Слове. Яго статак шматлікі, як чуем, 100 авечак у гэтай прыпавесці сімвалізуюць усё чалавецтва. Аднак, незалежна ад таго, наколькі вялікі статак, страта адной авечкі мае для пастара вялікае значэнне. Господь не акругляе лічбу 99 до 100, калі яму не хапае адной авечкі. Ён адчувае, што яго статак няпоўны. І ідзе шукаць гэтую згубленую авечку і не спыніцца, пакуль не знойдзе яе. Паважаны, у гэтых малых, якіх Айцец не хоча страціць, мы можам бачыць партрэт кожнага чалавека, яго унікальнасці. Касцёл – гэта статак Христовы, у ім няма нікога настолькі малога, каб не трэба было улічваць. Нікога, хто не патрэбны або каго мы можам адхіліць без якіх-небудзь сумневаў. І сённяшняе Евангелие дае нам пачуццё бяспекі. Мы можам перажываць цяжкія моманты ў сваім жыцці, сваю слабасць. І сапраўды мы слабыя і здольныя заблудзіцца ў дарозе. Аднак Господь будзе ісці, каб знайсці нас, даючы нам новую магчымасць вярнуцца да Яго. І няхай мы будзем дастаткова пакорлівымі, каб прызнаць свае памылкі ў такія моманты і адкрыцца на Божую ласку і міласэрнасць. Сённяшні евангельскі ўрывак – гэта таксама заклік для кожнага з нас. Быць хрысціянінам азначае падзяляць пачуцці Господа і не заставацца абыякавымі. Калі даведваемся, што хтосьці аддаляецца ад супольнасці. Мы пакліканы адправіцца ў гэты шлях і наблізіцца да канкрэтнага чалавека, дапамагаючы яму выйсці з ізаляцыі. І праз нашу малітву, праз наш час, разуменне мы можам быць інструментамі для яго вяртання да жыцця супольнасці Касцёла. Амен. Да Бога, які прагне збаўлення ўсіх людзей, з даверам узнясём нашыя пакорныя просьбы. Молімся за біскупаў і святароў, каб у сваім служэнні яны былі прыкладам добрага пастара. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашу айчыну, каб Пан Бог атуліў яе апекай і адарыў паспяховым развіццём. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за пацярпелых у дарожна-транспартных здарэннях, каб яны цалкам даручылі сябе Богу і усклалі на яго сваю надзею. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за памерлых, за якіх молімся падчас гэтай святой імшы, каб яны спазналі Божую міласэрнасць і цешыліся радасцю збаўлення. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас саміх, каб удзел у адвентавых рэкалекцыях умацаваў нашую веру. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Божа, ласкава прымі нашыя просьбы і дай усім людзям пазнаць Цябе праз Хрыста, Пана нашага. Амен. О, животворний Творця зор, світло життя і нашу зор, о, Откупитель всей земли, молитвы наши Ты прими, о, Откупитель всей земли, молитвы наши Ты прими. Пред моцей Божей Ты схили свои колени и моли. Земля и небо хай пяют, пророчать и пашану шлють. Земля и небо хай пяют,
пророчаць і пашану шлють. Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Всемогутный Боже, дозволь улагодить себе нашими покорными молитвами и ахвярами, а покольки не хапает заслугов наших, да поможи нам своей милосердною лаской, праз Христа Пана нашего. Amen. Пан з вами, І з Духом Твоїм угору серце, узносим їх до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годна гэта і справядліва. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, усемагутны, вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён пры першым сваім прыйсці з пакораю прыняўшы цела, выканаў Твой спрадвечны наказ і нам адкрыў шлях да вечнага збаўлення. Ён ізноў прыйдзе ў зянні сваёй славы, каб даць нам абяцаныя дары, якіх мы ў чуванні з надзеяй чакаем. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, Вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прийстя в хвале. Успоминаючи смерть из мертвых, повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіла і кров Христа, Дух Святый собрал у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удосконали его у любови разом с папом нашим Львом, біскупом нашим Владимиром и усім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, якія паснули у надзеі на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці дышаў з гэтага свету. І дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужили удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвятейшай Богородицей Паннай Марыяй, со святым Юзафом, яе абраннікам, со святымі апостолами і усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа.
Праз Христа, з Христом і у Христе, Табі, Боже Ойче, всемогутний у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Бог так полюбил нас, что спаслал нам, як Збавителя, Своего одинородного Сына. Тому осмеливаемся казать: Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злого, дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захованы от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моцы хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленою, покликане на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб Ти увійшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Где ж Ты, Иисус, радость сердца, наимилейший Избавитель? Где жаданная потоля для души сутешитель? Дай мне духа покаяния, от граху виратовання. Де ж Ти, мой найлепший Єзу, у Тобі порятунок? Прагну я Тебе душою, о жаданий Єзусе. Мне легчей покуты зносить, як со мной Ты, Христусе. Без Тебе жить не жадаю, Тебе кличу, призываю, сподяюся на Тебе я, бо моя Ты надея.
Не умею я дяковать, Божа, незначно зусім моє слово. Ты прими мое молчание, дозволь мне життем своим дяковать. Ты прими мое молчание, дозволь мне життем своим дяковать. Не умею я дяковать, Божа, незначно зусім моє слово. Ты прими мое молчание, дозволь мне життем своим дяковать. Ты прими мое молчание, дозволь мне життем своим дяковать. Молимся, Боже наш Отче, який кормишь нас посилкам духовным, покорно просим Тебе, праз уделу этой таямницы навужи нас мудро ценить коштовности земные и любить коштовности вечные, праз Христа Пана нашего. Амен. Дякую великий всем за супольную молитву. Примите с верой Божие благословение. Пана з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите у супокои Христа. Дякуем Пану Богу. Ангел Панський звестовал Панне Марии, и зачала от Духа Святого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословенный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь у хвилину смерти нашей. Амен. Вось я, слуга Панская, нехай мне станется поводле Твоего слова. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословенный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь у хвилину смерти нашей. Амен. А Слово сталося телом и поселилось меж нами. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословенный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь у хвилину смерти